nakalian jong ni jong ka SYC jong kumuyong unit niliwan ang niya po kasi AC jong kumuyong markan ni ka pandemik ba kumanta banyak pun yung ni ko COVID-19 ang news na madangyad siya te nakalian jong ni pa barwan expect ni ang rin yung semlayo ay kedua doktor di dong kamet pembicaraan kongklan rin layo kan gram phone bati ba pa banti deliu ba kay guna bat kay kat ba guna ang ni banyak pun 6 tahun ni yang ipang atau doktor di biang nem kita ki jungkia lane kita ki kali ki ambulans lane bat kino di semar banyak pun unik nang ipang kani ka bantah tinggal ayo aku pun mai doktor doktor Rundo ba yung ba kawi ka ba tong kani ka siam sitom hang ni ba kawi ka ambulans kamdon bat bun lasu resep daki kali taksi lane daki private Malaysia kinopang bangambo bat kawi ru ka troli ladawan kinopang banyet Indon troli yang ni bandra iki bandla sura iki dakti dakjat berkata ke jusian dia bat kawin nak kalian ru ka baki indon kebabiang setia bat iba su yetut nang ni montai bat kila su yetut he te bat kawin nak ka suruk ru bai ong bak syam juga bat syam justom nomor ba kan ka suruk kalung kebariat palat bat basneu pada ngira iki nopang bon nak yang syam justom nak kalian ini bandur ya ka government yung health minister Subhabong islo bat persngap ikini gubna ang niya po si maknang makmi doktor bat staff bat kinos pila ban chakri ban pendiang nak benta jindokam do pagba wasyam jupang justom